A few moments later. Cock in the bedroom. Gini kamu belum selesai tuh. Lu belum selesai. Lu kedua. Kan dia belum selesai, Bro. Enggak sampai udah kabur. Udah ya. Habis ganti. Enggak. Dia belum. Tadi. Siapa sih? Komen ke domain. Wow. Wow. Kamu jangan kedua. Wow. Cock in the prime. Cock in the bedroom, man. Komen. Komen the domain. Oh. Gimana? Oh. Komen kobe. Komme kobe.